podloga, ne? Da. Dobro, ti dan. A ti kaj dobiš na koncu žebljice? Ej, glih delam v studiu gor, na vratu zraven, bom imel... Oj, jaz tega si. Kažete na strebi sigurno. Okej. Ej, hvala. Zdaj pa, kaj si naredil? Sem mislil, da bo danes tukaj, da odkupamo koga, pa ni, veš? Si prepričan? Moš sigurno govori. Boah, dejansko. A pa na konec mi dal boje. Pa še enkrat se naša hvala. A je to bola, ne? Mislil, da ima srečo. Vemo, če te imeli prav. Prvi žrebanc je 1044. Evo tem 1050. A res. 1045. Res. Ja, res. Glavna slika. Zdaj pa še glavna. 1055. A res. Bravo. Vsi ostali, to je to. Hvala, če ste prišli. Hvala še enkrat Pipengu po ubiju. Zdaj je še izpočuva. Ne vidimo zdaj. Hvala, čula. Ne? Pa ne? Pa ne varna cuna. Čupa straniča, upam, da ste zadovoljni. Nismo še dovolj. Drugač pa...